makuru agendanye n'ubutabera rero ikirego cy'umunyamategeko wanenze imisakire ya RIB kikaba cyamaze guteshwa agaciro nkuko mumubona. Nguwo rero ni umunyamategeko, naho urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'umunyamategeko yitwa Maître Rurangwa Edouard wasabaga ko abakozi b'Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha bamburwa uburenganzira bwo gusaka aho bakeka icyaha mu gihe nta mpapuro zibibemerera bafite. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ingingo z'amategeko mu itegeko rigenga Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB zitanyuranyije n'itegeko nshinga, bitandukanye n'uko umunyamategeko Maître Murangwa Edouard yari yabigaragaje. Maître Murangwa yagejeje ku rukiko rw'ikirenga ikirego kigaragaza ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishyiraho RIB rikanagena inshingano, ububasha, imitunganyirize n'imikorere byayo zinyuranye n'itegeko nshinga. Yari yagaragaje ko izi ngingo zirimo iya 10 igika cya 3 agaka ka ABC n'igika cyayo cya 5 na 7 n'izindi ngingo zirindwi ziri mu itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Iyo ngingo iteganya impamvu n'igihe Urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rushobora gusaka umuntu cyangwa ibintu, kwinjira mu nyubako cyangwa ahantu nta ruhushya rwo gusaka, kuba rwakora isaka rudafite urupapuro rw'isaka n'ibindi. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Murangwa Edouard nta shingiro gifite. Maître Murangwa kandi yari yagaragaje ko ingingo ya 38 n'iya 55, iya 56 n'iya 57, iya 60, iya 61 n'iya 70 z'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha zijyanye n'isaka ry'umuntu ahantu, ingo, ibiro cyangwa ahandi ahariho hose hakekwa ko habereye cyangwa hafitanye isano n'ikorwa ry'icyaha, ziteganya ko uruhushya rwo gusaka rutangwa n'urwego rubarizwa mu butegetsi inyubahiriza tegeko cyangwa se executive zifite inenge. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ko izo ngingo zitanyuranyije n'itegeko nshinga, kandi rwemeje ko ikirego cya Murangwa Edouard gisaba gutanga umurongo mu nyungu z'itegeko ku magambo, impamvu zifatika, ibimenyetso bifatika n'ibimenyetso bikomeye yakoreshejwe mu ngingo ya 10 agace ka 3 A, B na C y'itegeko rishyiraho Urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rikanagena inshingano, ububasha, imitunganyirize n'imikorere byarwo bidakwiye gusuzumwa. Maître Murangwa yari yasabye urukiko gutegeka leta n'inzego zifite aho zihuriye n'iperereza guhagarika kwereka itangazamakuru abakekwaho ibyaha no kubahatira kuvugana naryo. Yavuze ko ingingo ya 10 igice cya 8 cy'itegeko rigenga RIB iteganya gutegeka umuntu wese gutanga amakuru ibangamiye uburenganzira ku butabera buboneye. Maître Murangwa yatanze urugero ku kwerekana abantu bakekwaho ibyaha mu itangazamakuru hisunzwe iyi ngingo, avuga ko binyuranye n'itegeko nshinga n'ihame ry'uko utarahamwa icyaha aba ari umwere. Ibyo byose rero bikaba byarangiye urukiko rw'ikirenga rutesheje agaciro ibyo birego bye byose yaregaga RIB, asaba leta cyangwa se abashiraho amategeko ko babiha umurongo bikajya bikorwa ukundi. Andi makuru nuko kuri ubu ngubu hamaze kuba hamenyekana abari baherekeje umuhanzi Chris Easy mu gihugu cya hariya
cy'abaturanyi cy'i Burundi aho aherutse gukorera igitaramo. Ibi rero bikaba byamenyekanye ko bafungiwe muri iki gihugu by'igihe gito, bakarekurwa baje guhatwa ibibazo. Aba bafungiwe mu Burundi mu cyumweru gishize, hari ku cyumweru tariki 31 Ukuboza 2023, ku munsi wagombaga n'ubundi kuberaho igitaramo cy'uyu muhanzi Chris Easy uri mu bagezweho hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Amakuru dukesha ibinyamakuru harimo n'Igihe avuga ko abatawe muri yombi ari abari baherekeje uyu muhanzi, bose bari baraye mu rugo rw'umuhanzi wo mu Burundi witwa Alvin Smith. Aba bantu bari bageze mu rugo rw'uyu muhanzi ku wa gatandatu ku itariki 30 z'ukwa 12 2023 mu gitondo cy'umunsi rero wakurikiyeho baje gushakishwa n'inzego z'umutekano mu Burundi, zari zihawe amakuru ko hari abanyarwanda baraye mu rugo rw'uwo muhanzi. Izo nzego zazindukiye mu rugo rwa Alvin Smith zahahuriye n'abandi bari bajyanye na Chris Easy, barimo umujyanama we Junior Giti, bo bari baraye kuri hoteli yari yarayemo uyu muhanzi w'umunyarwanda. Ubundi inzego z'umutekano zibaka ibyangombwa bose. Izo nzego rero zahise zitangira guhata ibibazo uwo muhanzi w'umurundi wari wacumbikiye abo banyarwanda, zimubaza impamvu atamenyesheje inzego z'ibanze ko hari abashyitsi baje nk'uko bisanzwe biri mu mabwiriza y'icyo gihugu. Uyu muhanzi w'umurundi yasobanuriye inzego ko yari kubikora muri icyo gitondo ngo kuko abo banyarwanda bari baje iwe bwije ntabone uko ajya kubamenyekanisha ku nzego. Abari bamaze gufatwa bose bajyanwe ku biro by'urwego rukorera iperereza, ubundi bahatwa ibibazo ndetse babanza kubuzwa kwidegembya